Ons gaan vanaand praat nog steeds oor vas en gebed en ons sal kyk hoe dit gaan in die Here lei. Miskien sal ons nog een of twee programme hê oor vas en gebed en ons gaan vanaand praat oor hoekom vas en gebed. Hoekom 'n mens vas en bid. Ons het laasweek oor vas en gebed gepraat en 'n platform gelê oor die krag wat daar is in die algemeen, die krag wat daar is in vas en gebed en miskien 'n bietjie geraak aan wanneer maar vanaand gaan ons spesifiek praat oor hoekom 'n mens vas en bid. Alraight. Kom ons buig net die hoofde en ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, dit is u woord. Dis u dinge waaroor ons praat, Heilige Gees, dis u program. Ek nooi u in Jesus naam, neem hierdie program oor, ek neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid in die naam van Jesus aan God, sy woord, en ek kom vanaand teen elke mag wat hom wil ophef teen die kennis van God, en ek bestraf jou in Jesus naam, beveel jou in Jesus naam nou, go, gaan en los elke persoon, elke gedagte, elke persoon wat hierna kyk, nou of later, vat jou hande af, gaan en kom nie terug nie. I deny you the right to come and interfere here. In the name of Jesus, I deny you the right to interfere. Vader, en ek bid dat u verhef en verhoog sal word. Laat u gees beheer neem en die diep dinge oopbreek, dat ons die Vaderhart en die dinge van God kan verstaan, sodat almal sal sê God alleen kon dit doen. In Jesus naam ek bid, Here, as daar iemand is wat sy liggaam vanaand behoefte het aan genesing, wat sy lewe vanaand ingrype van God nodig het, dat die waarheid, vrymaking, verlossing, krag van die Gees van die Here sal bring. In Jesus name. Amen. Wat ons oor praat, what we are going to talk about is something mighty. Vas en gebed is baie onderbepreek. It's a very shall I say underrated topic. Dis 'n onderwerp waaroor mense dikwels nie praat nie, want dit gaan gepaard met moeite. Dis wat mense dink. Dit gaan nie noodwendig gepaard met moeite nie. Dit hang af waar jou verhouding met God staan. Ek gaan dit weer sê. Vas en gebed, ek kan verstaan, jy kruisig jouself, jy offer op, dit nie 'n probleem met dit nie. Maar vas en gebed is nie straf en gebed nie. OK, en ek gaan dit vanaand met die hulp van die Gees van die Here vir julle wys en daar's eintlik in die hele konsep van vas en gebed is daar 'n stukkie heerlikheid. Heerlikheid wat net groter en groter word, afhangende wat jou verhouding met God is. Alraai. Hoekom vas en gebed? Why do we fast and pray? I want to rephrase fasting and praying. I want to rephrase it to something which I will call leaving your food aside, but having an intimate time with God. Met ander woorde, daar is die opoffering om nie te eet dalk nie, of om anders te eet, maar die hele idee van vas en gebed, die hele konsep is eintlik daar om op die ou einde van die dag iets meer, 'n groter heerlikheid na vore te bring. En daarmee wil ek wegspring om te sê, fasting and praying, real fasting and praying, honest fasting and praying. You cannot effectively do that unless you have a real intimate relationship with God, or a real honest, or a real genuine relationship with God. If you try to do it
as a non-believer or somebody who's not serious about God, I I'm tempted to say that you're doing it because you've got a need that you want to probably have solved, and you think you can uh, draw God's attention to it by leaving your food a bit and saying one or two prayers, and now it's fixed. All right. Vas en gebed is deel van 'n intieme wandel met die Here. Kom ons gaan na Handelinge 13 vers 2 toe. Luister mooi, hier's dinge tussen die lyne geskryf hier. As Acts 13 verse 2, listen, there's wonderful stuff in here. As they ministered to the Lord. We have to realize this, and we have to grasp this. As they ministered to the Lord. Fasting and praying is a process of ministering to the Lord. Why do we fast and pray? It is not only for looking or searching for a breakthrough for my problem. First and foremost, it is ministering to the Lord. Because fasting and praying cannot be separated, the one from the other. Vas, met ander woorde, die kruis opneem, my voedsel een kant los, of my voedsel beperk, of wat ook al. En gebed, die twee, is deel van een konsep. Vas en gebed. Jy kan nie net die een doen en nie die ander een doen nie. Nie effektief nie. Die Bybel beskryf die twee ook, dat die twee saam altyd gegaan het in die lewe van mense. Luister hierna. As they ministered to the Lord. Point number 2. Fasting and praying is ministering to the Lord. Point number 2. Fasting and praying goes about God. Fasting and praying goes about God more than it goes about me or my problem. As they ministered to the Lord. In other words, they came to a place where they started through their actions, hierdie aksies van vas en gebed, hulle God verheerlik het, God verhoog het, God, ek wil amper sê, bedien het met hulle woorde, hulle denke, hulle aanbidding, hulle gebede. God was die eerste en die belangrikste deel van hierdie aksie van hulle. They were ministering to the Lord. Now, we'll get to some Hebrew and Greek words that reflect on the term minister. Minister is actually a way of doing something towards God, which exalts him, which gives him glory. So, fasting and praying is God first. It's to minister to him, right? They were ministering to the Lord and fasted. So, can you see why fasting and praying cannot be separated? They were ministering to God and fasted. And often we go from the view, I must fast and pray so that I can go and complain or moan or cry or whatever unto the Lord, and then he will hear me. I think we sometimes miss the point. En die punt is, ek en jy kan nie God se aandag kry met ons emosies nie. En ek het respek vir enige situasie waar emosies aangeraak word. Moenie my verkeerd verstaan nie. Emosies kan nie God se hand in beweging bring by hulle self nie. God het emosies, hy het 'n intellek, ek verstaan dit. Die Here Jesus het by Lazarus se graf gekom en geween, maar
Nie daarna het hy 'n geloofuitspraak gelewer en gesê, dankie Vader dat U my altyd verhoor. So, as ek God se hand in beweging wil bring, is geloof bly steeds een van die belangrikste bestanddele van hierdie proses. Nie emosies nie. 2 Korintiërs sê ons wandel nie in aanskoue nie, maar deur die geloof. So wanneer ek vas en gebed of bid, dan moet ek verstaan, God eerste. I minister to him first. Number 2, it goes about him first. And number 3, fasting and praying is not an excuse for me to go and cry before the Lord and leave it at praying. It must be accompanied by faith. If my fasting and praying is about changing a matter. So to get back to the question, why do I fast and pray? 1, it goes about God and my intimacy with him. 2, so that I in this process minister unto him. I glorify him. I love him. And 3, I do everything by faith. Okay. The Holy Spirit said, the moment I do fasting and praying, and this is what Verdi says, after reading what the scripture says. Fasting and praying, effective fasting and praying, kan net wees tussen 2 lewende wesens. En hierdie lewende wesens moet wees lewende wesens soos wat jy hier sien, God geskape lewende wesens. Met ander woorde, Elohim geskape lewende wesens. Die punt wat ek probeer maak is, ek kan nie vas en bid teenoor 'n standbeeld op 'n boomstam. Hy het nie ore nie. Hy het nie intellek nie. Hy kan aan my niks terugdoen nie. Hy is nie 'n instrument of 'n wese wat wonderwerke kan doen nie. Vas en gebed is tussen God en mens. That's the bottom line. Between God and his children. All right? And if I do fasting and praying honestly, or why would I fast and pray? Is to get a response from God. A response from the one accompanying me on earth on behalf of the Godhead. That is the Holy Ghost. Soos wat hierdie skrifgie sê, the Holy Spirit said. So when I fast, I need to expect a response. Either during my time of fasting or afterwards. Die punt wat ek wil maak is, vas in gebed kan net effektief wees as ek dit teenoor die ware God, as deel van my verhouding met die ware God doen. 1, dis iets wat die ware God se seun gedoen het. En 2, in die Ou Testament sien ons dat Moses en die enigste God, die Skepper, het gekommunikeer en intimiteit met mekaar gehad. Alhoewel die woord nie praat van Moses het gevas nie. Hy het gedoen wat ons, of wat die Here Jesus gedoen het, en dit was soortgelyk aan mekaar. En ek glo dat Jesus het gedoen wat Moses gedoen het en vice versa, om eintlik een boodskap deur te bring. En dit is om deur te breek of om in te gaan in 'n proses waar ek myself ontledig en myself verootmoedig vir God, want ek soek na God en sy reaksie. Ek soek na God en sy geregtigheid, sy krag, his presence. Like that day on the mountain when Moses was there. Moses did not understand fasting, but I can tell you one thing, he understood the presence of God. Vandag weet ons, hy het eintlik gevas.
Kom ek sê vir jou, hoekom vas ons? As jy die teenwoordigheid van God soek, wanneer laas het ek en jy gevas? Of hoekom vas ons nie? Dis moeite vir my vlees om myself te kruisig, maar daar is 'n krag wat in die geesteswêreld losgelaat word, eie aan die krag van die gees van die Here, wat afgee op 'n mens. En ek praat nie van vas een keer in 10 jaar of iets van daai aard nie, ek praat van verstaan hoekom 'n mens vas. Een, dit gaan oor God. Heel eerstens, dit gaan oor om hom to minister to him. And 3, I do it by faith and then I can expect a response. So om die vraag te antwoord, hoekom vas ek, is om 'n reaksie te kry from his presence. En dit beteken nie as my vasproses klaar is, dan wyk sy teenwoordigheid nie. No. Sometimes fasting is needed to loosen the elements in the spiritual realm and bring the hand of God into movement. And that hand of God, that movement can be regarding a situation, a challenge, or it can be and should be regarding my intimacy and my connection with God. So the main reason why I fast is to establish and confirm and affirm and reaffirm this intimacy with God. It goes about him first. And one of the responses is that the Holy Spirit will respond. In this case, he spoke to the disciples. In other cases, he brings his intimacy, his presence, the glory of God, so close that it's tangible and that people can sense it. Then the Spirit said, so, then, do you know what this refers to? This refers to the disciples and the Spirit of God having an established relationship. Die disippels en die Gees van God het nog nie, terwyl die Here Jesus op aarde was, hierdie noue verhouding gehad nie. Na die Here Jesus weg is, het die Gees van die Here met die disippels intieme verhoudings en hulle met hom gevestig en gekweek. En dis waarom hulle gevas het. Hulle het God genader vir antwoorde. En die Heilige Gees het nie net geantwoord nie, hy het die verhouding kom bevestig. Hierdie woordjies wat sê, sou denk, is tipies van iemand wat iemand anders ken en met hom kommunikeer. Separate Barnabas and Saul to me. Hier's punt wat nommer 4 wat gebeur in die proses van vas en gebed, is daar word geheime van God oopgebreek. God deel sy wil, sy visie, sy geheime. Hulle het nie geweet wat in God se gedagtewêreld aan God se gedagtes aangaan nie. But the fact that the Holy Ghost comes and he says, so then, in other words, listen, I'm going to share something great with you. Separate Barnabas and Saul to me. You know what fasting and prayer does? It confirms the fact that you are separated. You set yourself one side. You set yourself aside for God, for His Spirit to operate with you and in you. Want hy sê, sit Barnabas en Saulus of Saul een kant vir my. Die Gees van die Here kom in die proses van vas en gebed en hy kom deel die hart van God met hulle. En dis hoekom ons vas, is om God te verheerlik, to minister unto him, and the Bible came true that said, draw nearer to me and I will draw nearer to you. At first, it's God first. That's my motive. Minister to him.
glorify him first in this process. And then God has got a way, sooner or later, to start sharing his heart and revealing his heart and his thoughts for us. So the process of fasting and prayer is a rich process. It's filled with the glory and glorious things and secrets and responses of God. Ek het al gevas, baie. Sometimes kort tye, sometimes langer tye. And there was a time that I fasted for a long period. On day 7, God gave me a small instruction that today, for those of you who know my testimony, brought a change in my life. I did not understand it years ago. Today, I understand it perfectly well. For 7 days, I go through this self-sacrificing en dit vat soms tyd. Hoekom? Want in die geesteswêreld is daar magte, God se magte en die bose wat teen mekaar opstaan. But fasting and praying brings the glory of God, if you do it for the right motives, into the situation. And it released the most important key in my life on day 7. If I quit on day 6, I could have missed it. But you see, ons moet onsself ondersoek hoekom ons vastig en bid. Dit gaan meer oor God as oor my. Maar God is getrou om in hierdie proses die diep waarhede en ekstra waarhede van God te openbaar. Alright. Separate Barnabas and Saul to me. I want to add this. Fasting and praying is accompanied by the concept of self-separation for God. When you fast and pray, you separate yourself. Let me put it this way. As ek vas en bid, moet ek een kant kom. Fisies, and I have to understand, God's children are separated for him. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ek kan nie vas en bid effektief met my lewe vol die dinge van hierdie wêreld nie, hoor. Die Here deel net nie met dit nie. Hy deel my en jou nie met die wêreld nie. Punt. Separate Barnabas and Saul to me for the work to which I have called them. You know what? The Holy Godhead has decided about Saul and Barnabas a long time ago. And fasting and praying unlocked the movement and released the movement and brought the hand of God into movement to say, bring them, separate them. Now I want to anoint them and send them. Wat sê ek? Hoekom vas en gebid en bid ek? Kyk hoeveel goeters het ons al oor gepraat nou, voordat ons by die rede kom, hoekom hulle eintlik gebid het en gevas het. Hulle het God verheerlik, dit het oor God gegaan, hulle het God verhoog, die verhouding tussen hulle en die Heilige Gees is bevestig, deurdat die Gees van God deel was van hierdie vas en bid proses. So it is not a punishment where you and I punish ourselves, and that is it, and we don't like it. Fasting and praying brings the Holy Spirit into the equation. And the wonderful things of God are part of it. And that's how it often happens, how those things are revealed. Maar die rede hoekom hierdie disippels gevas en gebid het, was om God te soek oor Barnabas en Saul. En toe kom die Gees van die Here en hy sê, ek het julle gehoor. In hierdie proses, vas en bid, het die hand van God in beweging gebring. Kom nou en sit hulle vir my een kant. En God het hulle gesalf en hulle gebruik. So, in one scripture, there's a mouthful about fasting and praying.
Maar ek kan vir julle dit sê, vas en gebed is nie hierdie straf, word honger en word maar, en op daai manier kry ons God se aandag nie. No. It goes about him. It goes about ministering to him, loving him, which is part of ministering to him, adore him and exalt him. And at the end of the day, God will be faithful to respond. Whether it's on day 7, whether it's on day 1, God will respond, because fasting and praying is a godly time of intimacy with the one that you and I serve and love. Maar ons moet dit reg doen. OK, hierdie was al 'n mondvol. Kom ons gaan na die Griekse woord vandag. Die Griekse woord vir set apart is die woord separo. Dit beteken to separate en dit beteken away from. Wanneer ek vas en bid, as ek die vraag moet antwoord, hoekom vas en bid ek? Dan is dit om myself eenkant te kry, to set myself apart in that time, away from the things of the world that distracts attention. Sit myself eenkant, ontledig myself van myself, soek en verhoog God. En dan is die woord, is God getrou aan sy woord, waar hy sê, en when you draw nearer to me, I will draw nearer to you. Jy weet, en ons kan nooit God vooruit voorspel nie. Daai gedeelte van I will draw nearer to you, is dikwels baie meer intens met God se heerlikheid, as wat ek en jy soms dink. Ons sien net met ons vlees, die moeilike gedeelte, sonder kos. As dit vir my en jou 'n struikelblok is, dan wil ek amper sê, jy's nie reg om te vas en te bid nie. Want as dit vir my en jou, terwille van God, iets is wat ons sal doen, because it goes about him. It goes about this process where I minister to him, where I exalt him, where the presence of the Holy Ghost gets involved in this process. En daar's geestelike werkinge in die geestesrealm en op aarde wat plaasvind, en ek kan verby die straf van sonder kos kyk en die heerlikheid van God in hierdie saak raak sien. Dan raak vas en gebed baie makliker, want die motiewe verander dan. So, hoekom vas en bid ons? Sodat Ferdi kan sterf in homself en God verheerlik kan wees bo alle dinge. That is the right starting point. Thereafter, your fasting and praying can be effective if we understand this praying is not only just praying. Ons het 'n belewenis gehad op die kamp wat ons so 2-3 weke terug gehad het, waar ons eendag op Saterdagmiddag net 'n sessie gehad het van aanbidding, kort teaching gehad het, en ons het in God se teenwoordigheid gesit, en daai dag, in daai sessie het daar goed gebeur, waarvan mense vertel het, ek self het 'n belewenis gehad, en dit was soos op die dag wat die engel die water kom beroer het. Fasting and praying, effective fasting and praying, brings the hand of God and the glory of God into the situation. Kyk na Moses. Hoekom? Because I get myself apart, separated. Nou as jy die geskiedenis gaan lees in Exodus, as ek dit nou reg het, is dit Exodus 24 tot plus minus 28, dan sê jy sien, die Here sê vir Moses toe hy die kliptafels bring en God vir Moses weer die wet gee, toe sê hy, jy moet alleen kom. Daar mag nie eers 'n dier naby die berg wees waar ek en jy gaan ontmoet nie. Kom alleen. En alhoewel die Ou Testament dit nie beskryf as vas in gebed nie, is dit eintlik wat gebeur het. Moses het nie geëet en gedrink nie.
Die heerlikheid van God was daar. Because the glory of God is synonym with fasting and praying, true fasting and praying. Die Here Jesus word gelei deur die Gees in die woestyn om versoek te word. Vir 40 dae het hy nie geëet en gedrink nie. Hy het met God uitgespandeer. En toe hy daar afkom, toe is sy gees sterker as sy vlees, sodat die duiwel hom versoek het en hom nie tot 'n val laat kom nie. So, ons is nou seker by punt nommer 6. Hoekom vas ons? Want my gees kry voeding uit vas en gebed uit. Ek gaan dit nou vir julle wys. Ek het gevas vir 'n lang tyd. Ekskuus, so ek kan uit my eie ondervinding praat. Daar kom 'n tyd wat kos net nie meer belangrik is nie. Jy hoef nie te eet nie. En ek het baie gewonder vooraf, maar in die proses, buiten vir die feit dat medies jou liggaam op 'n punt kom waar hy nie voedsel seker hoef in te neem nie, ek dink nou maar so, van 'n geestelike perspektief af, word die voeding vanuit die hemel, as ek dit so kan beskryf. Die woord beskryf die Here Jesus as the bread of life. Luister hierna. Ons beperk ons denke dikwels deur te dink, maar as ek tot bekering gekom het en ek Jesus aangeneem het, hy is die brood van die lewe. OK. Die Here Jesus sit by die put van Jakob en die Samaritaanse vrou sê vir hom, maar wie is u? Die Here Jesus sê vir hom, gee vir my van daai water. En hy sê vir hom, maar hoe sit dat jy vir my dit vra? Ons deel mos nie met mekaar nie. En die Here Jesus sê vir hom, of vra, die water wat jy hier wil drink, sal jy weer dors van kry. Maar as jy drink van die water wat ek jou sal gee, sal jy in ewigheid nooit weer dors kry nie. Die woord beskryf die Here Jesus as die brood van die lewe. Net soos wat wanneer ek wedergebore raak en die gees van God, die gees van lewe in my leef, en my dorsles, volgens die verhaaltjie, net so is dit in die proses van vasting, dat Christus word my brood en my voedsel. Die Israeliete is honger, en die Here laat kwartels en manna uit die hemel uit reën. En die woord sê, dit was iets wat hulle nog nooit aan gewoond was om te eet nie. Dan sê die woord in die Ou Testament, but man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Likewise, the presence of God. En toe die disippels by die Here Jesus kom, by daai put van Jakob, hulle het gaan kos koop, toe sê hy vir hulle, hy is nie meer honger nie, want om sy Vader se wil te doen, is vir hom voedsel. So, what am I saying? The process of fasting and praying feeds your spirit so that your flesh is eventually nourished from the same feeding. I have been there. I can confirm that. And I believe some of you that hear this can confirm that as well. What am I saying? Fasting and praying feeds my spirit. It brings breakthrough. It does all the wonderful things, but it feeds my spirit, because the one that I adore and make the center of my fasting and praying time is the bread of life. And he is the bread and the nourishment of my spirit. Gaan dit dan net oor om nie 'n eetlus te ontwikkel nie? Nee. In daai proses gebeur daar baie erger dinge en wonderlike dinge as wanneer ek sou bid en maar net normaal eet. You see, it is as the scripture says, separate them. So hoekom vas ek? Sodat ek een kant kan kom vir God. Of ek 'n uitdaging het of nie, dit behoort nie die enigste rede te wees hoekom ek vas en bid nie.
Maar rede nommer 7 of 8 is sodat my gees gevoed kan word vanaf die brood van die lewe. Jy weet, daar's 'n skrifgie wat sê, in him we live and move and have our being. How can we live unless he allows us to live? In the time of fasting and praying, how can we stay nourished unless his spiritual nourishment is released into my spirit during fasting and praying? En dis die goed wat die geesteswêreld, die bose kant, nie vir my en jou kan gee nie. Dis waarom vas en gebed deurbrake bring. Because it brings the arm of God, the nourishment of God, and the life of God into a situation. I'm going to close with this. Fasting and praying is between two living beings, like we have said. And the moment two living beings, like in the days of Adam and Eve in the Garden of Eden, get together, and we are the creation of the Creator, and God is the creator of the creation. The moment God and child of God gets together, that affirms and confirms relationship. The moment that the two of them spend time intimately, the glory of God is passed on and gives off. So why am I fasting and praying? So that above all things, I can glorify him, bring his arm into movement. In this process, confirm and affirm and enjoy the intimacy with God. And most of all, at the end of the day, to feed off him so that my spirit walks away a stronger person, if I can call it that, than what it was. So that everybody can say God alone can do it. So hoekom vas ek en bid ek? As ek dit reg doen, is dit sodat die arm van God in beweging kan kom, God verheerlik kan word, en ek in God ingemessel en ingevestig en gesetel kan raak, al hoe meer en meer, sodat die volgende keer wat ek vas, net al hoe makliker en makliker raak. Mag die Here hierdie woord regtig vandag vir jou oopbreek, en jy jou volgende vas regtig in die heerlikheid van God net dieper en dieper kan instap, en die hand van God in beweging kan sien, want vas en gebed verander sake. Amen.